салом алейкум ҳамдорон азиз, азони гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 17 августи соли 2024 мебошад ва ман ҳозир гелросро пайванд мекунам. Ин гелросро ман аз туда овардам. гелросои калон калон ҳаст, нишон дода ки будам тобистон мевашро ба шумо ва дар такпайванди ана ин такпайвандро нишон дед. Ин такпайвандро весел ду мегӯянд, ба монанди олуча монанд асту олуча нест. Ин аз бехаш бисёр дар рӯи замин намешавад. ҳозир ба як чанд саволо ҷавоб диҳам. ман он дафъа ҳам гуфтам, бо ҳам саволо такрор мешавад. зардолла кунем ҳозир мешавад ми, себро кунем мешавад ми. ман ҳамон дафъа гуфтам ки тамоми меваро пайванд кунед ҳамин шабу рӯз бо ҳамин роҳ мешавад. як бор дига такрор мекунам, тамоми меваро ки об тияд, пӯсташ ҷудо шавад хушрӯ, ҳамин шабу рӯз бо ҳамин усули ман кардагӣ пайванд кунед мешавад. савол натиҳед. тамоми меваро бо ҳамин усул ҳамин шабу рӯз пайванд кунед мешавад. мо барои пайванд кардан мана ҳозир намхе бурида гирифтем. мана бо якдигарашро ман бурида гирам, нишон диҳам. мана ин буғум намхе корчақати тагаш дуромада чуқуртар карда мегирем. ана хе дидед? ва мана ман дута кардам. инҷа дута навда ҳаст. дута навда ҳаст. инҷа дута навда ҳаст. мана якта дута ҳар душро мекунем. якташро ҳозир пӯсташро мегирем, чӯбашро мегирем, якташ чӯбашро намегирем. ана инашро чӯбашро мегирем. чӯбаш ғафстар аст, бисёртар аст. ва яшро ҳамхел чӯбаш қати пайванд мекунем. қарибе ки гирифтем, инҷоро барои пайванд тайёр мекунем. ана ин хел ҳарфи Т мебурем ва байнашро мекушоем. мо якта ҳаминҷада чӯб доштем, чӯбамон гум шуд. ҳозир ман як чӯб тез кардан инро мекушоям. ана такпайванди мо нағз об дод, яъне ки пӯсташро ҷудо кард, чунки мо имрӯз об дода будем. ана нам мана ин наме ҳаст, имрӯз мо об додагӣ будем ва акнун мо пайвандамонро аз пӯсташ ҷудо мекунему, ба ҳамин ҷо ҷой мекунем. нағз офсода аст акайраҷон? одамон мебинам ки ҳамин пиришам иш гап набудааст. чашм кур бурин чапа андохта рафтем. мана пайванди мо пурра хоб рафт. пурра хоб рафту акнун мо аз қисми поёни инро мепечонем. агар ин пайванди мо ҳамин сол бедор шудан гирифт, ата мо болояшро мебурем то ин ки ҳарчи зудтар саб заду то зимистона чӯбаш пазад. лекин кушода нашуд бо нағзтар, чунки баҳор мо инро болояшро мебурему, баҳор ин чашмаки мо кушода мешаваду ҳаракат мекунад. ана ҳамдорони азиз, ин пайванди чашмак пайванд буд. мана пӯсташро гирифтем. ана инашро бошад бо пӯст мемонем, боз мебурем. пӯстро мекушоем.
پوست رو کشیدیم. این پیوندی ما با چوبش هست. دیدید؟ چوبش رو نگرفتیم. با چوبش جوی میکنیم. ما گفتیم که تجربه میکنیم که میبینیم کدامش چند قدرش کدامش میگیرد. خیلی فکرم ده که هم هر دوش باید گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با یک مرتبه دیگر. انا گویا که ما همین زغز کاشتگی باشد. انا کن میپیچونیم. پیوند رو انا همدیران عزیز این دویم پیوندی ما هم تیار شد. انا خیلی بستیم. همدیران عزیز من نشده. تکرار میکنم همیشه به روز تمام نهال ها رو که آپدیت شده شود خشوع شود پیوند کنید. در منطقه تمام منطقه ها باشد کنید. انا ما در نهال VCL من همین VCL است. VCL این چی وای می شود نمیدونم. در انستیتوت کریم این رو برآوردن مخصوص برای گلوس تک پیوند. اگر ما تکرار میکنم اگر ما همین VCL رو زیاد کردنش رو یاد گیریم در تاجیکستان به نهایت نقض می شود. یاد نگیریم 30 سومونی نهال چهش رو بعد از سمرقند نگیریم از لابراتوری خریم. 30 سومونی برای تک پیوند یاد گیریم. همینجا خودمون بپول میکنیم. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. خدا نگهدان شما باشد. جوان مرد هستید. هر یکتون در خانه‌تون پیوند کنید. در درخت کلان نمی شود. درخت کلان از فیورال بریدن در کار نوده سبز کند نوده نو کند هم وقت پیوند میکنید. تو دیدنه.